الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. عزة البيت يا أخون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ಅದೇ ಮೀದುಗೆ ಮೌದುವಕಿ ದುವಾಗೆ ಅದಬುತಂ ನಮ್ಮ ಸೇವರ ಕುರಿಗಾಗುಮೆಂ ಈಮಾನ್ ಕನ್ ತಾಜಾ ಕೊಂಗಾಗುಮೆಂ ಹಂದಾನ ಗೆನಸ್ಕನ್ನೆ ಜೆಹೆ ಬೈ ಕಂತತ್ತ ಕೊಮ್ಮಿಸರ ಕಾಗುಣ ಹದಾ ಕುಲೆ ದೇವೆತೋ ಬಲಾನಂ ಮಿಗೆ ದೋಸ್ಕೊಳ ಕುರಿಗಾಗುಮೆಂ ತಿವಿ ಬರಕಾತ ರಮದಾನ್ ಮಹುಗೆ ಇಂತಿಜಾರುಗ ಮೀದು ಮೀವನಿ ಬರಕಾತ ರಮದಾನ್ ಮಹುಗೆ ದೋಸ್ತಂ ಆಗುಮೆನ ಬದ್ದಲುಕೊಂ ದುವಾಹ ಕಫಹು ದುವಹೆ ರೇಗಂಡಫಹು ರೇಗಂಡೆ algomenna alwada kiya algomenna dehe duwa pure gina duwas alwada kiyaf ege terega algomenge terega ekuga uluno ete bayeko algomenna hama mulin alwada wes kiyaf enkam algomenna milibifawa fursatuga algomenna Allah subhanahu wa ta'ala devi warabbodu ni'matan yeben ilahu ga hadratuga dennewun yang algoma mikeni dua kurume. Ada Allah subhanahu wa ta'ala ghafir suratu ga fasr sunayatu ga wahi kuraba angawni. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tebamihum haddawa gengulva ilah wahi kurabi. Ud'uni tebamihum timengilahu ga hadratu ga dua kurash. أستجب لكم تمن الله تبان بكم جدوا إجابة كربا خشيم. الله سبحانه وتعالى أقوم من جئبس كمك بينو بوديك نوا حالوغا أقوم من كم وقتك بسيله رحمة بينو فوا بايكن الله مقواله بني تبان بكم نتوم كترين وجود الجنة تبان بكم الدنيا متيجة دري أولون دبي ಕಾಯಿನಾತುಗೆ ಮಿಲ್ಕ್ವರಿ ಇಲಾ ವಹಿಯಬ ಕುರಬೈ ತೆಬಾಮಿ ಹುನ್ನ ಉದುಊನಿ ತೆಬಾಮಿ ಕುಂತಿ ಮೆಗಿಲಾಹುಗ ಹದ್ರತುಗ ದುವಾ ಕುರಾಶ್ ಜವಾಬಸ್ ದೆವ್ವಾ ಫನಿ ಅಸ್ತಜಿಬ್ ಲಕುಂ ತೆಬಾಮಿ ಹುಂಗೆ ದುವಾ ತಿಮೆಂಗ್ ಇಲಾಹ ಇಜಾಬ ಕುರಬಾ ಹುಶಿಮ್ ಅಮ್ಮೆ ಸಾಳ್ಗೊಮ್ಮೆನ್ನ ಮಿ ಫುರ್ಸತ್ ದೆವ್ವುಮ ಫಹುಗೆ ಸಾಳ್ಗೊಮ್ಮೆಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಇಲಾಹುಗ ಹದ್ರತುಗ ನುದನ್ನವ ekama duru heliwe janama kuriyan Allah wahi kurbi wahi basul sagum hadanu ga matenge beje innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin bodave gane timengila hadratu ga denna ummu kibabe ganna me kun dannashe edami kun nikamati wegam ba haluga narke bannane magomena miri fawa fursate ki ranunga fursate mi barakat ramadan mas Allah subhanahu wa ta'ala ma kura bi sabab taw ki terega e sabab kam gawani roda fardu kurawun dawna sabab kam gawani hidayat galli ka nurin magomena devun kiri to quran bawelebu roda fardu kurawun wa hak bakara sot ka sate ka ande timonat gawani bayan kurwa ro domuga quran bawele bunu wahaka bakara sodga sate kadde fasuna dugane bayan kurba mul insane ten hidayat botga yafhuga ayat fahuga Allah subhanahu wa ta'ala bakara sodga sate ka kadde hawana wahi kurba angawni wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib timengilahu ga adum timengilahu ga zat fuda meduga suwalu kurba fi nama Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurba kale gaban widalu wash
ila tiami kuna kutam be udigin bame kihawar katto ne tafsil masuri wahi kurbani ujibu da'wat ad-da'i idha da'ani doa kuramiha doa kurima enege doa timengila ijabu kurbun kari hoy kan adibene durgati be kadin be mallohi kurbani kutam be udigin bame kihawar katto ne ebbe tafsil masuri wahi kurbani doa kuramiha doa kurima enege doa ijabu kurbun adibin to ijabu de bima أو من غالبني فليستجيبوا لي هم جكم بني نمدي من الله يجاب ديش وليؤمنوا بي من الله إمام باش إيرون تبابي هنا تدمو لبن لعلهم يرشدون أو من كثير الموجا الدنيا باجي ورجندان فده هو بتك بينو واكم بني نما कायनात के मिलकर इला हड़गमन मिगवाल बने तिमेगेला तेबामी कुन्ना वरब कुतम रोडिगम बमे तेबामी कुन दनवा फिनमा एदेनो मंगी जाबद बमे एंदी मथि मंगी लहंगी जाबद देश रियादवाल फसफा हड़गमन नंगे मिगवाल बा अल्लाहु अकबर अल्लाह है में बोली hayya ala salah nama ngannas hayya ala falah kami menganas la ilaha illallah Allah menu hakku ngalkum be dewan fara tennete argumen amil nafsa sualu kala bambi min hidayah ngalkum men ijabu deveni tihawar katto barakat ramadan mas awmum nung argumen Allah adu makurumbi riadu al sawis gadi rutede ka fasfar argumen ngi be gowal be ing Allah wahi kurabani Allah fasuru tiga fantis sunai tuga ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum tebami kunna diru muri kanta takkan Allah illahu rasul sallallahu alaihi wasallam gowal ba finama tebami kun ijab desh aku mengambil nafsa soal kullu mubiba ramadan mu gedih to sigajje hame kinu be semuri nanna ne den hama sate basan yakin kam kuriyo mutta libena to nulibena to abismi kanne genge ka kusne aw min libi fa wa gut qura min to emi Allah subhanahu wa ta'ala argo men rabbul hatiyar men dimafa di men la wadat ka danna wash dua muslimun ge emi warbu hatiyar lebih nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadis ko bani ad-du'a silahul mu'min mu'min ge emi warbu hatiyar ki dua itu aku mu adab tak nge wohri adab tang aw men danagan ben wa kam bani nama Allah ge wahi surat qablan lambi Allah subhanahu wa ta'ala al-araf surat al-fantas pasana itu wahi qurban bani ud'u rabbakum tadarruan wa khufya innahu la yuhibbul mu'tadin aku mafhum ko bisna fi qur'an ma aku gadwa ha yamami gun netum ke tere wujuda gennawa yamami gun nang ibung fenung harakat kurung jabu oxygen labe kainat ke mil kuri ilaha yamami gun dannawas kung ko ka danawambi tadarruan marmuri kama aku diru ganege ikhlas di kama aku debbani Allah kan nudibba fil nulibena kan hitun kedu ko kashor ko qabul qur'an haluga marmuri kama aku dannawas wa khufiya alayhi wa kan nuji makka kama be muga sabu min fenna na bayin halat tawga tawaf kurum daru ibay fanne bay ko bura aduga ko guru fa Allah wa rabbar bay farno bay ko bis dua kure ei fakhr kam bambi gunte ane bambi gunte ei war mol kam biste enam Allah wahi qurbani ke wa khufiya sirruga marmul kama ko dannawas Allah ga hadrat ben manni aduga kurmenu Allah ga hadrat ben manago minge hitu be udasta hindi bohong guna ko tumenama ago minge hitu nuk minta shu'urin Allah ga hadrat mufli jiddan Allah subhanahu wa ta'ala
Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Imam Tirmizi riwayat tegas bahwa ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Tebami kung Allah ka hadratu ka dua kurashe tebami kung kedua ijab kurban kam furi mayakin kamal. Syaku mati kedua kung kedua. Ikhlas rikam Allah kabul kurban kam asra wa urigana kam devane kam kabul kurban kam furi mayakin kamal ko tebami kung Allah ka dua kurashe. Fa inna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Anik kama farwa kuda kama aku kuda dua Allah ijaban kurban. Aku memang nazar kalau aku memang itu aku fa. Mesti ijaban. Aku memang dia ufula di nama. Aku memang kan hibin pun nanjian. Aku memang hasikan dengan nanjian. Aku memang ihsas kurban nanjian kainat tu gemil kurilah ke darbar kan dia ufula pun. Engkau Salman Farisi radhiyallahu taala anhu Imam Tirmizi riwayat guys bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadis kurbi inna Allah hayyun karimun yastahi min al-'abd idza rafa'a yadayhi ilayhi an yuruddahuma sifra. Allah subhanahu wa ta'ala ki dilati banda ladu tiodi ganna wa ilah Allah amiko tadiyang ufna fi nama Allah subhanahu wa ta'ala ladu tiodi ganna wa ena kusafan wa alaikum kami matibami kung ganna wa shimikoda ud'u Allah bi butuni akufikum la bi dhuhurikum biko tadwa qurash deng fulla mo karu kum me ladu ganna deng fulla bes ma farwa ko na fande deng fulla dua ko ma ki bidu bay ane ko na fande ti sabe tan mo ko mo labe ti nabi ad bi am irshad min an irshad ne ko ma katu jabami kun gediyat ti mo fulla gan dua qurash بدر के मैदान में गति से तेरे मी हूं ना कामयाब होत दे मोमटका एंगस मी हूं के पूरी मचन निकुत मटका दुआ कर वीरो लबते नबी अदी मुफल मंगो रिदा कर दी मच बेटी दी मदी की दुआ नु कर हम एक आ उफले दिन दे इल्तिजा कर ए कायनात के मिल कर इला है निमत में छोड़ में हटा कर भी जन्म in beila ho ga nam furgan na na ko si bi mati ko si bene anji wa'adaka alladhi wa'adani in beila hakimin ne wa'do digum fa wa'ad bi do fure mugad bas lebe to nas mori dunia si hum gitere mori dunia ni si wakin to idin se ka tere mi gonna me engas mi hum puri mati harara bara ku ga kan nasul bun Allah awu men ilaha ne badale median ufla dua kur mustahab ada betul kibla kur mati labe ame kibla kur mati labe pagi dua kur bismillah hamd sana kiya labe nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka salawat kiya timenna ku veriye ke timenna ki fa veriye ke etrafu e aadmi ke falas kur be dua ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين armen ngani armen de nafsu ke macam ngani awri fe armen ne ko veri ne fa veri ne ko ki be na ho ge rahma bani war bodo tanu so fe inna lahu rahma mi ala de wade hayatu ko dina fa ko fi me nama do so dina do ko fi me rodo so fa do ko fi me balanu je tan ka bala fi me kuranu je ka ko fi me ya allah inna lahu rahmat be no de bash de bum ganillah aw men ge mu ga das mi ikhlas ri kama teduri kama bilwedi kama ekba kainat ke milik rilah darbar ga dengu flash Allah wa kurban ijab kurban khushi tame shago men dengu fulada fadwa kurai rago men ngenge ni ka huya margol je ba nage subhanallah mi ko ngale ila de kurmati mi dan dawan dua ko me Allah wa tuka ko kare ka kare hadu bol je banna Allah subhanahu wa ta'ala aku mengitu aja menurut aku mengasih dengan jenjang malu malu kama kainat tu mil karena aku bohong biasa aku memang asal nukur sebab aku memiliki dia baru farat ka connection baru ka dulu dan no muka dan aku mengi dua Allah hijab kurban ke kami tu kene
maksa tangi buke yakin kamu najen timeng gila ala ya aku ga wadi ke mani ala hi kura botakas yakin kan ga ebe yakin kan syaku mati dengan nan syaku mati ebi timeng gila kutam be wadi ke mami Allah wahi kurba dunu kurba surat ke solo na tu wahi kurba ni nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid insana ginne wala mi holi pura wes boda timeng gila ala ya kutam be wadi ke mi aru me gene wala hol mi aru me nawakil jannam aru me dos de Allah wahi kurba ni aqrabu ilayhi min hablil warid min wala holi pura wes timeng gila ala ya kutam be wadi ke Allah aru me namidan wani desh kom me namari ko me bede edum ka mach de hidayat gari kada nura me to ko me kon ka me to me ko kom me namari ka ko me edum de me fas na to bede surat al-fatihah ihdina siratal mustaqim de ma ko ka wade de ke me ma ko to me gani no ako me hi kam ko me ne ge riyadu al-fas mar be ko wale me ge kan nan me ge vira na ko fa ko me ge ta na abad ko mul bur ta kan hilla lagi ne nga abad ko diru men neng ko me ge de de ko udas tan shakwat bor liste ki be to em kam me ma jaw ko me Allah ko hadratan den no ngalas e be be nabi ko me ne ma yus men ti den no usul bayan ko ba Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu Imam Ahmad baik riwayat ke man min muslimin yad'u bi da'watin laysa fiha ithmun wala qati'atu rahimin illa a'tahu ihda thalatha ala fa fa kan araga tu manati gati mag gulun kilo manati kum muslim ikhlas kama marmul kama Allah dua ijab qurban kam yakin kama ko diang fila dua ko finama tin bota pun ko ego Allah me ko diban dan sati ko sun yakin kama eduna fuda wajaba kung kaya ihsas no ko kada wa imma an yadakhiraha lahu fil akhirah eduna mga fuda na de Allah mo din ori kana mina mi ala mi edeni mi kam kash kam ko ene ka ko ga mi ko be rangal ko kan no he ga dane ene em rangal ko ta ki mi kam ga sabab dar mamada ma qiyamah to ngene kam ti kam babu ko ga de bum mi je jama ko labo ala ngi woni jo jo nur ba وإما أن يصرف عنكم من السوء مثله الله غيب كواكن تتدنو dengan mi aragi macam musibah tang annam yotti yeife musibah ngene gamat awu pura musibah tu ngene edu men nuteba ekam badal ko deba musibah dur ko deba me yogu tu ngene ge hakku ga me rangal de ekam Allah dinu dengan wati ego ngatu da ekam kala bune wardu aku fi mabis komen du meeting betum ko de ego ngene nganane yogu tu ekam member ko debo ekam kala ngi sas tu hinga dan isana ke budu sanan de temi nuata ene ko macam anu ibu bodo musibah ngene dur ko debo nuata Allah ga hadro ko mata ma ikani ma ikani mai ta wada fa ko men dairo ihsas ko wono ko men na ikani ma ikani ne de ko ba kala supporter ko ba kala gatti ma ge ko ba kala ben ko ko accountant pura ke badal he men de e fakir de ikani ma ikani dengan na ikani e ko ko ene kiamat to nge sumpah kan ando ko ene berno man mi duaja natija Allah yati jama qurban eme ikan tat
DPP